The fourth Tangkhul Baptist Pastors and Mission Workers Fellowship cum Sports Meet September we tarik khani haina habok laga matin dangda nakate Baptist Church na hosalaga rungdelaye zip hili Tangkhul we ato ase jingso jingtun we na pastors kala mission workers bing ralaga ngareong han fellowship kala interaction program khika dalaye athum naga thama mai da sakla khima mai sakla gachi trak ma wal welala khining ri nai na khuiwang ga sakla ka ta da sali kla gachi hi convener we na itum kasinaka anang rum sai hi ngai ngu naw ne ili phungkan hoye ari chido je we pastor sadak le ne ina Tangkhul pastors and mission workers we ari convener sadak le ne ari hi thada fellowship cum sports meet sadak le hi we kharin ka thada kala hijingum ni hapokik lag ji ba ji hang okay itum we fellowship hi 2022 li halang seriously how go phok sa ne hi mi thumra da sini na how go phok ne jene itum we kharin ba hi Tangkhul wa ga sa da kala itum college ti apama khli pam salaga Tangkhul na salala itum apama khawina kha itum ma yaw khang rok tha da le da kala chakmai ma theng rok thu kala itum ot pam la ma theng rok thu da itum le shimano mai khawai kala itum we ada khamasit khamano khira pai khwai itum so naw khni ka thum na khar chan salaga rana le itum li ka sat khami nei chire rana itum li tiga tha we program khri ka pai khwai opportunity khami nei dei thum na san khiliga ida dei thum le shimano khwai wang fellowship cum sports meet how go pok san okay itum ni 2022 li alang church li na thang khang tha da mai tarik phada khani lik sane to khos sang le ga thumra da sini na khang rew ne ji wi chili 2022 li kang bat khunau li itum na November 22 li jingkup ji khani sa khai ne jena 22 li November 23 li kang bat lik sane jili sa kha magda khani ra ga ta ne jili la lushi da 2023 li itum na jadong new side church li ga sane jili ga dagla jaka jili sa kha hangmadi da sini khara ne jena itum ni achu sina ga theli ga sa hina khamate ne kha jingkum ba ka ga thuma cha tak ne jena khamate la la itum achu ba sa ga thum hang phanga lang hai re ha ga itum ni chi da da jingkum ga thum ya long le itum li mi na cooperation mi tak le ka le itum fellowship hi manga ba da le ri na itum li khamatha khamo so mi da le da san khu ji itum wi impact hi matha sang da le wa cha ka ji ba ba itum how go phok atam li ba itum so khra driver re na tak da ka le khos chi li kho khui le ga itum wi players ma ka pai mi da how go phok ne ka re itum li yaw ga hom ga chung ga khra naw la 60 lang ga hai le mi chung ga chang da la cho ka le itum area wise wina itum ga chung ra da le association ni ga thana bi la ra da le ta atama khli ba sunaw la chak ma thai samane atama khli ba pastor mang na ra ga sane kha ju i la i brevung so ra da le pastor ga chung la brevung so ra da le jena itum mi impact hi ma tha da le ka le itum le shi khama no khira da le chakmai la thai da le otpom la thing rok da le itum ma ra song bulam tang ni chat la itum khang han la ring phang mai hai re itum chakmai la thai hai re otpom la thing rok hai re itum hi ma thalak da le hi wi thai ko khili ba itum ma ri hi mobilization na tam ne itum ning ri ni ka chung na ma thai rang e ka le itum mobilization hi la itum church li ba la ga association ni ka thana pi li hi tha kho da la ka hang la mani mani ka itum da da WhatsApp group na wa ga sam khoi la ga itum area li committee na khani su ka bangka la ga da da china phone sang rok la ga itum ji da da sa ne ka itum ni hi da da ba sum ha ya ka itum after 5 years li ba after 6 years li ba itum Tangkhul ga tong na hi ning rin thai la ga itum le shi khama no ya long ni ok thai la ga itum na khama tha sam sok se ji li mi ka tong na cooperation mi la ga itum hi la long naw la bai church la bai khul la bai itum le shi ma no mi rek ji hi i wa ji shit ka sang le la ga na ka hang san khana wa sa da ari Tangkhul li le da khla ya pastors ping mission workers ping kala jiling room da
church members ting sai ko ri na message mi ngai le ka akhan lấy cái xe giàu có hôm mà bình đi church member bình đi đi thùng này cái tôm khami chui vang ni silak cái na thùng này cái tôm khami mangai na đi thùng này fellowship manga vào đây mấy cái chung cái lấy cái xe có cái sa cái lấy đi thùng à khai na cái tôm không rọc tầm rọc đây chỉ na chui nó mất đằng hay rồi ra được lấy đi pastor bình na giàu nào bình đi đi gần bình đi thùng này những riêng hi mà thala cái na hàng xe association này bấm được lấy bình là hàng mà rồi nữa cái thùng là association này khaya xí là cái à chui thùng mi khi ta được khó khăn cái sao đó lấy sinh rộng đó cái sao ta đó ít thùng mi bảo cái được lấy là ít thùng ác hay nào cái tôm rộng là cái ít thùng khi ta được chặt bạc phải sát xây cái gì nào mới thấy được hàng ngày này mình xem